E kublai jan made EP waro ki pralog ki khubor wa thymme man ki kamni wada update ye ki yok jut Covid-19 hapo ka Meghalaya hapo ka arphau soganta de em ki wadang yo thymme hado le spa khande phaungut te mud de em ki hapo ka san spa mo te le de klam wani he liang ki wa the light nagani ka jut hapo ka arphau soganta de em ki san spa so phau arngut iwa mud the bone de ki wa chait ye ki yo thymme te da man ko khubor wa snyau su Telede kelam wani ne liang ki budak kelat wan da embiang hado songut. Telede kelam wani jari district nakite ki wiyo thame les pa khande phaungut naka East Garo Hills dem khat khande ngut naka East Giant Hills dem prangut naka East Khasi Hills dem chispa le phau songut naka North Garo Hills dem ar phau prangut naka Riboy district dem phra phaungut naka South Garo Hills damani khubor wasnyau suk mem wiyo thame uwi wetle Then naka Southwest Garo Hills dem lengut, naka Southwest Khasi Hills dem sangut, naka West Garo Hills dem so phau khandengut, naka West Giant Hills dem san phaungut, naka West Khasi Hills dem hado khatsongut. Telede klam wani neiliang ki wada light nagani jut jari district naka East Garo Hills dem ar phaundrungut, naka East Giant Hills dem khatwingut, naka East Khasi Hills dem ar spa ar phau lengut, naka North Garo Hills dem le phau nyaungut, naka Riboy district dem ar phau prangut, naka South Garo Hills dem ar phau songut, naka Southwest Garo Hills dem khat prangut, naka Southwest Khasi Hills dem le phau wingut, naka West Garo Hills dem san phau khandengut, naka West Giant Hills dem san phau songut, naka West Khasi Hills wan dem le phau wingut. Tele de klam wani ne liang ki wada klat songut naka East Khasi Hills district dem ki lengut naka West Garo Hills district dem uwi. Tele de yaklam wani ha waro na do stang ni ka jut hapo ka Meghalaya yong I hado ne ka sngi ki wiyo waro hi dem ki so phau san hajar arspa phra phaun rungut. Te ya ki wadang em ye ka ni ka jut na ki wadang em hapo ka jing sumar waro hi dem ki so hajar san spa phra phau nyangut. Te ya ki wada chait na da light na ka ni ka jut waro hado ne ka sngi dem ki le phau khande hajar khande spa khat khande ngut. Te ya ki wada klat wan waro hado ne ka sngi dem ki nyaw spa phra phau ngut. Tele de em wan na perdi yong I ki wakwa ati bnia chocho jari district wana do astang ni yakjut haini apo Meghalaya yong I hado ne gasngi ki wiyo hado kat wan ngut em ki wadang em hapo ka jing sumar kat wan ngut em ki wada light na ni yakjut ki wada klat na ni yakjut kat wan em ki waro haini de em ki yukhen jari district ye pi pai de phi haini te kini don hi ki khubor kwa wan ra chapi e khublei phi boro asnya bhai subscribe your new channel khnang wa yok ten chocho phi yo ki khubor khublei chi bone phi